Microchip cyangwa micropuce, ikoranabuhanga riteye benshi amakenga mu isi ya none. Ni inkuru ikomeje gucicikana mu bitangazamakuru bitandukanye ku isi nzima, ivuga ko Abanyasuwedi barenga 6,000 biteje microchip kugira ngo bajye boroherwa no kugaragaza ko bikingije COVID-19 aho bazabazwa kubigaragaza hose. Iyi ngingo yateje amakenga ndetse n'urunturuntu mu bantu, bamwe bacika ururondogoro. Nyamara kuko ubumenyi busanzwe ari isi ngari, noneho byagera ku ikoranabuhanga bikarushaho. Abahanga mu bumenyi bugezweho n'ikoranabuhanga bemeza ko nta mpamvu y'umwihariko microchip ikwiriye kuba intandaro y'intugunda mu buzima bwa muntu. Kuko usibye kudasobanukirwa icyo ari cyo, microchip ni igikoresho gisanzwe cyadukiye koroshya ubuzima hifashishijwe ikoranabuhanga. Hari abahise batangira kubihuza n'imyemerere yabo, abandi bagaragaza amakenga y'uko zizagira ingaruka ku buzima mu buryo butandukanye. Ubundi microchip ni agakoresho kangana urwara nk'intete y'umuceri, gakoranye ikoranabuhanga rituma gashyirwa mu mubiri w'umuntu maze watunga ibindi bikoresho byagenewe kugasoma nka smartphones cyangwa n'ibindi, aho kari ukahita ubona amakuru ya nyiri ukagendana yose. Microchip igira kode yihariye ikaba ihuje n'andi makuru yashyizwemo abitswe mu buryo bw'ikoranabuhanga. Mu makuru agaragazwa na microchip twavugamo imyirondoro ye irimo amazina ye, telefone na email, aho yavukiye, aho atuye n'ibyo akora bibasha kuboneka. Niba yarakurikiranwe mu butabera cyangwa atarakurikiranwe n'inkiko bihita bigaragara. Hanagaragaza ko ubuzima bw'uyifite buhagaze nk'urwaye afite indwara yakingiwe kimwe n'ibyo arya bikamugwa nabi. Kuyihuza na COVID-19 birakwiye kuko ni icyorezo gihangayikishije. Amakuru ajyanye nayo yaba y'umuntu ku giti cye cyangwa ku rwego rw'igihugu abikwa mu ikoranabuhanga. Imyumvire ishingiye ku kwemeza ko microchip zatangiye gushyirwa mu bantu kubera icyorezo cya COVID-19 yo ihabanye n'ukuri, kuko cyadutse zimaze imyaka irenga 20 zikoreshwa. Mu 1998 umuhanga mu by'ikoranabuhanga w'umwongereza Kevin Warwick yari yiteje mu muntu wa mbere ikoreshejwemo, kuko mbere yaho zakoreshwaga ku nyamaswa no mu bikoresho by'ikoranabuhanga. Suwede ni kimwe mu bihugu byateye intambwe ikomeye mu gukoresha iryo koranabuhanga, aho mu 2018 ababarirwa mu 4,000 bari bamaze guterwa microchip, kandi nta wavuze ko yabihatiwe. Nyuma y'uko mu ntangiriro zo Ukuboza 2021 icyo gihugu cyategetse ko umuntu ushaka kugera ahateraniye abarenga 100 agomba kwerekana ko yikingije, bamwe bahisemo gukoresha microchip kugira ngo biborohere kubigaragaza aho babisabwe. France 24 yatangaje ko abagera ku 6,000 aribo bamaze kuziterwa kugeza mu matariki ya 20 Ukuboza 2021. Anes Sobrad, ushinzwe ibikorwa mu kigo cy'ikoranabuhanga cya Epicenter kiri gutanga izo microchip, yasobanuye ko nta kibazo zizateza kuko nta muntu wabona amakuru ya nyirayo mu gihe atayitunzeho telefoni begeranye, zikaba zitanakoresha batiri z'umuriro ku buryo zagira ingaruka mu bice by'umubiri. Yagize ati, mfite microchip mu kuboko kwanjye, nayikoze ku buryo iba iriho icyangombwa cy'uko nakingiwe kuko buri gihe mba nshaka guhita nkigeraho. Ni ukuvuga ko aho cyaba gikenewe hose bizoroha kucyerekana. Ukuntu izi microchips zikora nta batiri zigira, ntizishobora kugira icyo zikorera zo ubwazo kuko zirakoreshwa. Ziba zimeze nk'izisinziriye ku buryo ntawamenya aho uherereye. Zikora gusa iyo uzegereje smartphone. Muri Kanama 2020 US News yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zananiwe kugera ku ntego zari zarihaye ko mu mpera za 2020 aho buri muturage wazo yari kuba yariteje izo microchip. Uretse kuba hari benshi icyo gihe cyageze bagifite amakenga ku ikoreshwa ryazo ku buryo batazemera, leta zimwe zo muri icyo gihugu zari zigifite gutera microchip mu mubiri w'umuntu nk'ibinyuranyije n'amategeko. Abamaze kuziterwa bavuga ko zibafasha guhora bafite hafi ibyo bakenera byose. Mu kiganiro yagiranye na ITV News muri 2019, Sobrad yagize ati, ndashaka guhuza ikiremwamuntu n'ikoranabuhanga kandi ndatekereza ko bizanabaho. Uretse ko Suwede izwiho gukataza mu ikoranabuhanga, kuba irimo benshi bakoresha microchips ni uko bigoye guhererekanya amafaranga mu ntoki, kuko nta tike z'ingendo bazishyura arizo bakoresheje. Microchip ishobora gufasha uyifite gufungura imodoka cyangwa urugi atarukozeho, kubikuza amafaranga nta karita akoresheje, gusinya ko yageze ku kazi atagombye gukoza igikumwe ku mashini n'ibindi. Aha uri ni ku ishuri. Aha uri ni ku ishuri. Aha uri ni ku ishuri.